نام كتن وشانه تو ملك تو لينك بلا بكم تمام بيج دقيقة تافيش بافيش زندية نوره tam videoya bırak Kurdistani ve Jüvene'yi mamusta. Tamam anam zaten YouTube'da böyle. Tamam. 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 Kaki. mamusta me rubru seminerle Kurdistani le dar da xist le merdin herkes وكابه تخواستن بشتر بن نکاریبون جا مگو برا لوکال نبین yani کارو خباتین کردی برا سریا آنلاین پلتفرم آنلاین جی گش ببه باش باش ساعتا باش لما بی اوایی مرزوشان دایی دست بکرین باش دیویم رو بدمیر گاوا باویج دم چوابه بله ما مسته آره باشه belki baharı rüyamı bimerdine bikem belki sileşim dedi vabuyu bale ولا dünyaya da görüm le di rüyamı kem bolatım dikeve دوسه سال بری ما سوزا ولما هبو دمام خوندکار بوم شغل زانیگا مردین ارتوقلی او رومانا و از کی بکوجم ما خونده بو راست نبات سمینره که زانیگه جیونه بکرانا جا داوی پاشر تقویم و گوهر یز باورم چه نبو yani pek nahat تبیرم بله yani مخابن او رومان ها وردگر گلک زمانان اره ولا ما کسی نکوشیمیز بله ما مسته هم از 3-4 دقیقه می دست به برنامه بکم ما مسته هم ناکه بله ما مسته yani bir havayı başı ne var ama yani ambiyans başı background baş ma مسته denge vajı başteme o bayağı maşavan enerji kitapxana koya bini arde bini arde kitapxanaya bini arde yani pişti 4 derya merodad kever bele ma مسته لنابندا سمتكي جير بيجي ياكوب سبري يعني جاي ياكوب لتجيات تني السويد ولا تكي راست يعني بيت دارستان وكولو ودرياية لو بيسا نافيو جياية ما بيريا جيه كري البرجيات تني ما مسته ولاش تركات شيء ما زيون دركتنا جيكي بيتشيا اماره بيجي از پر بزاروتی امش دیر درکتن بله ما مسته yani نده سالی بوم قبل كم چون مبارك نسبینه yani خورتانیا من نسبینه بهری بله ما مسته لبری تام از ببم خورت مولا ترکات ولا تركات بله ما مسته بخوا تجي وقت تقو ورا وقت تجي جالي دير كيف يا از مردینم جو قصرم ما مسته قصرم بله نزیک هوا چون نفر نسبینو دیر کدی اره aynen از درکتم قصر و گندکی بو بچوک بو راستم درکتم بله ما مسته yani 45 سال مگوتی yani 45 سال برز درکتم چونه براکو بلکی السنه بو بعيش خلاص السنه ما مسته دیرک بخوا یک جباجرک کبن مردینی بو فرزو هيد سر صلاح 18000 تشتكي بو باجار نبوساوي كيم بو ليش بر عليوي جغرافيا بيجن دخون تالا جيه ده وقت مردينه زيادة پیش نکرد لباجار بو باجار اكي اوجي و پرانيا باجار ويدمي كوزموبوليت يعني كولتوري بوجي هرمنجي ليه هبون فربون زيتوني دير كي نظام هنجي هاي تونه ياجي بالنافي زيتوني دير كي دبروشن زيتوني دير كي فرحز ذكرو هيجي حذكم اره ولا زيتوني دير كي نافدار اللي نا بنافي ثاني تفروت ما مسته بالام قشام مرچن جهادي وحال نبي ساند بزيتوني دير كي اره
و دبر درباسی کو ما خواسته تام بک متام کر نزیتونی دیر که ولی من دریوان نهشت بله مامۆستا اوه دمه چیک بیان دیرک زیتونی خود نافدار بو زیتون هجیر دارو بری خود نها نظام چاویم دمک دریجه نچون لی دنیا تیگو هردن چاوک اره ولا دنیا تێگوارتن مامۆستا دەمێ مەهات کرم بکر هێدی دەست پێ بکەن بینەرێن عەزیز اونجی هەموو بخێر هاتنە ئیرۆ بە وەشانێکە خۆش و گەش ئینشەڵا ئەمێ بۆرە بن کوردی هەزێنێجا و نزانش خۆ ڕێزە چالاکی و ڕێزە سەمێنیان کوردیخانەیە یەن ڕوبڕوو ددۆمن لێ هەروەها مەژی ڕێزەوەشانên کوردیخانەیە ژی لە تەقویما خۆ زێدە کرد هەر مەژی نویسکار و ڕەشوێنبرێن کورد و یەن لە دەربەی وەلێت دژین یا ژی دەرفەتا ڕوبڕوو تونە بێ ئەم بڕیا ئۆنلاینێ بکەنە میوانێ خۆ بیرۆژی برێز مامۆستا فرات جەوەری مەنەشکەنان دوو بوو میوانێمە پلانسازیە وەشانێ ئاوایی بەس پچێکی باس بکەم پلانسازیە مەوێ بوی شکلی بێ دوسێ دەقەزێ بە کورتاسی باسا مامۆستا بکەم پاش بەقەدەرێ نیف ساعتێ تێ مامۆستا پێشکەشییا خۆ بکرد سەر ڕێڤیتیا ئەدەبیاتا کوردی تەمەنێکی ینی 45 ساڵێ 45 ساڵە زێ ئەمێ نیف ساعتێ دەبوازم مامۆستا هەری داویژی پرسێن وە هەبێ سەریا شیرۆڤەیان سەریا چەتێ ونێ بنویسینن پازە دەقەی داویژی ئەزێ پرسێوە بگینم مامۆستا و ئەمێ بەرنامە خۆ وەشانە خۆ وەرێ بداوی بکەن فۆرمات پێ بیاوایی بێ ینی کەم زێدە کەسی گۆ مامۆستا ناس ناکە تونەی لێ ئەمە باوایەکی فۆرمالی دەست پچێکی بەحسا مامۆستا بکەم پێنجوونە هەند لە دێریکە چایە مازیش خۆ هاتی دنێ مامۆستەگیان و ساڵێن هەشتەیە دژی مخابن تەرکا وەلات دکە و لە سوێدێ بجیح دەبێ و لە سوێدێ باوایەکی چالاک و دۆمدار دەست بخەباتێن خۆی کوردی دکش خۆ ئادارا نۆت و دودان دەژی دەست بە وەشاندنا کۆڤارا نودەمێ dike ku kovareke gelekî giring e bo edebiyata Kurdî û 10 salan bê navber bi koordinatoriya mamoste derdikevin neşaj bim ciyekî ku ez agahiyek şaş dim jî mamoste hûn dikarin me bibirin yanî okê piştî demeke bi navê nûdemê jî ez bawerim werger kovareke nûdem werger hate derxistin werger jî li ser zimanên biyanî ku derbasî yanî berhemên biyanî bi Kurdî dihatin wergerandin ya jî bi Kurdî berhemên biyanî dihatin wergerandin paşa jî bi navê nûdemê jî ez bawerim weşanxaneyek û ava kirbû rast mamoste heta nan jî çel pirtûkî zêdetir pirtûkê we hatî weşandin mamoste gorgoz giyaştim agahiyan û her wiha bi dehan pirtûkên biyanî jî wergerandî Kurdî gelek pirtûkên mamosteyên navdar ku ez ê yekî bikujim lehî Mariya Melekek bû bi Almanî, Tirkî, Swêdî, Erebî û Farsî û her wekî din gelek zimana hatî wergerandin û mamoste bi salanek ku di lîjneya kargeriya penê a Swêdê cih digre û her wiha 2018 de jî xebat ji ber xebatên xwe ji alî Akademiya Swêdê ve hatiye xelatkirin û 2020 de dema ezmûna masterên dixebitî me goyê pirsek were pirsa ya xelata qelema zêrên we wergirtir bû mamoste ji alî Wezareta Huneriya Rewşenbîreya Herêma Kurdistanê lê nepirsîn me goyê bipirsin nepirsîn wele 2020 mamoste qelema zêrîn ev xelat wergirtiye û ez bawerim niha jî li Swêdê dijî yani dubare sêbare spas ku mamoste we me neşkenan û hûn bûn mêvanê me îro belê mamoste kerem kin em guhdarê we ne pir spas silav li te û li hemû guhdar û temaşevanên me
بله از رویتیا 45 سالان وها 15-20 دقیقه بجریم وقتی کرم کرد از بخواه لدیرکا چه مازی حتم دنیای لدزاروکتیا خود ما کوچی نسیبینه کرد yani dinavbera derik û nisêbînê de kurmanciya berê bi mesafeya çend kevkaniya yani ne zêde dûr e lê nisêbîn bajarekî guherî bû bajarekî ji derîkê mezintir bû bajarekî bidarûber bû cemekî mezin di navbera nisêbînê yani ji nisêbînê derbasî binxetê dibû dirêna nisêbînê hebû pira alaman hebû Suka kaçakçıya hebû û nisêbîn pir-kulturî bû. Yani ez karî bêjim li nisêbînê çavê xwe vekir. Ez hinekî zû ketim nav siyasetê jî rêxistinek bi navê DDKD hebû hingî. Rêxistina porta bû. Min di navê rêxistinê de cêr girt. Şev û roj me kitêb dixwendin. Pêtir lîteratûra Marksîzmê bû. Lê digel wê hew min dît ku nexweşiya edebiyatê bi min digire. Yani digel xwendina lîteratûra Marksîzmê min dest bi xwendina şaîran kir. Şaîrên wê demê ku min dixwendin jî yek cê şaîrê Rûs Vladimir Mayakovskî hebû ku serokê ya jî avakerê tevgera futurîzma Rûsyayê bû. Bolşevîk bû. Bolşevîzm ew rêxistina ku wê şoreşa Oktoberê yani sala 1917 şoreşa ku li Sovyetê bû. Digel wê min Pablo Neruda dixwand, min Federico Garcia Lorca dixwand, min Nazım Hikmet dixwand, min Ahmed Arif dixwand û hew min dît ku ez jî dinivîsim. Lê yani ev berhemek min dixwandin mamoste nivîsê yani dibe wextê we dest pê kir we li nisêbînê dest bi nivîsê kir. Belê min li nisêbînê dest bi nivîsandinê kir. Ez bawer dikim temenê min gihîştibû 16 hinekî zû bi dest pê kir 17 salî bûm. Min ev hemû bi Tirkî dixwendin. Tirkiya min jî li gora Tirkiya hevalê min pir baş bû. Lê digel wê min bi Kurdî nivîsand. Çima me bi Kurdî nivîsand? Ji ber ku di sala 1978 de gava ku li nisêbînê ji bo propagandayê ez digeriyam ez derbasî dikanekê bûm min dît di destê Seyidayekî de melayekî de kitêbek heye û berga kitêbê bi rojnameyekê kamûfle kirî ji bo ku neyê naskirin. Lê ji ber ku min û Seyda me hevdû nas dikir gava ez ketim hundir kitêb danî min got Seyda tu çi kitêbê dixwînî? Got kitêba Cegerxwîn e. Min got ez karim lê binerim cara pêşî min kitêbeke bi Kurdî didî. Min bi Kurdî dinivîsand lê min alfabeya Kurdî nas nedikir. Gava ku min kitêba Cegerxwîn wiha rûpelê li ser hev qulupandin min dît ku tîpên reş li ser kaxiza spî çiqasî sperî xuya dike bi Kurdî bû. Me ew kitêb bi emanetî ji Seyda stand bi şerdê ku ez werim girtin jî ez kesî nebêjim ku min ew kitêb ji ba Seyda bi emanetî standî ya jî deng kiriye. Ez ketim hundir min ew kitêb ema bêje gelek helbestê min ji ber kirin. Heta niha jî divê hilkişî me çûme jorê her du rex min bend û rez min dî pîrek tê ji torê kir di ber de tê bi lez. Min got pîrê tu ji ku ve tê got ji Sêrtê tu ji me pêr tê xwîniya Romî mezin ez karim dewam bikim. Ev hingî mezbekê bû lê niha ez nemaker mezbe bikim. Wek min got bijî dinivîsand û me gava ku nêzîkî salên heştêyan kir êdî cûnteya leşkerî wê bata min jî nêzîkî salên 18-19 salî bûm êdî. Erê pêncî ne dekerem kir lê tedî nüfusê me ji em nizam kengî hatine dinyayê nifşê me. Ama serê xwe davetin lê dikirin.
اره از 18 سالی بوم من بقاسی کتابکی هلبست نویسنده بون و او هلبستن هلبستكم من نویسنده جبركو قد قبو هندي من دفترکی ده بتزيد النویسان من داد ديافا ويجي باشلا قد فد الشارت وقابوكو مدي بروجون تاوري وأجيج إديش سياسة بارتيتية يعني ديش نه بارتي بو ريخستنك ليغال بو لي أج تبقرا ماركسيزمي هنجي صار بوم شما مغوتيا من ماياكوفسكي دقان ماشي من دي بشتي شورشي ماياكوفسكي دسي وحفت ساليا قد كوجي انتحار ديك بيجن شاعر شورشي دب قربانا شورشا كومونيزمي من خاطر سياسة بارتيتية سياسة روجان خبس واستني كتم جهانا ادبياتي لجهانا ادبياتي هلبستن هفينيجي قد خبون قوتنا كردي قد خبو قاچاق بو وسوجي قاچاقچي هجي هنگي گرام بو قباكو قوتنا كردي بتر بحثا كرتن لو ما من بريادا كو از در كبم ومن أما هلبستن خواه هنگي چوا تبي منها بيراتوري هنك جبر فن ها بزاروتي من مولود جوخاندو بري بس تكم تبقرا كومونيستي من مولود باتيجي بالفابا عربي خاندو ازواجي اما بجني جبر زانيجي من حمو هلبستن خواه جبركر ودسالة حزار نسدو حيشتي ده دفي دمسالة دمسالة بايزي هنكي نزكي زمستاني بري محكتم هم بيجن از هاتم سويدي واسكتم من تشتي بيشي من كر من دقتيلو يكري نها قبوكم ديفيجن دقتيلو نمشي نو ديفيجن دقتيلو تشيه اريم دقتيلو يكري اسكتم هندر ومن اول بس نقول نبيسانا اول بس دي صالح حزار نسدو حيشتي ده بالنابي إيريشتكن من وقت تشابكر مقول من ماياكوفسكي دخان هلبستي منجي سربست بون يعني نب قافية بودي قالك من قالك هلبستن قافية جسيح بوش بقر مولودة باتية بيجن من جبر كربون ليه مبقوا هلبستن سربست بنويسان بنابي إيريشتكن تبا منا بيشي بنابي إيريشتكن هلبست صالح حزار نسدو حيشتي دركت يعني بدي بتشلو بين سالان بشتي بسالة كتابك دن دركت أو جي بنابي مزن دبم يعني لقورا فاز هدي هنا كي مزن دبم هدي دبم بالسالي بيك سالي صالح حزام نسدو حيشتي وش السيادة كتابك مني دن دركت من جبو زارو كان نبي ساندبو أو جي دي شيرينا جبل كسي سال مدياقنا دي تبو دوي عمري ديجي كافو كسي سال مرو دوري مالباتي با زحمت بنوك إيرو بو يعني سوشيال ميديا تنبو تلفون تنبو زحمت مرة بقيشتها 3 سال جي تمك بدريج بو وأز ولدك جاري كي دور بو لو ما افجي ماموستا دي شيرين نجي هلبس بماموستا دي شيرين نجي هلبست بو بلي لي دقلوي ام بيجن اف كتبن هلبست عند دقتن لي ديس عيني دميده من تيروك جدن لسان يعني تيروك يمني بيشي ديس حيشتي حزام نسدو حيشتي الشيا تيروك مش دقتن من تيروك جدن لسان د کووارو روزنامه کل دنیا کل درکتا شفت کم بون هنگی کسی که بکردی دنویسان جی همه بیجه يعني حجمارك كتر كيم وميزاني بكيل كوهي إيه بالي ما نفسي ما هم بيجي تنبون بله ما قالوا إيجاد باشي هدي من دبج هالبست بردا الدباسي تيروكي بون يعني دسبيك حيشتيج من تيروك دنويساندن ل كتابا منا بيشيا تيروك أجي بنابي قرتي لصالح حزار نسدو حيشتي وبين جاده دركت تيروكون هاشي من چند كتابين تيروكان دركستن ووقت جي دي بيش كشي خد كرم كر صالح حزار نسدو نود دواد
دسری مده هر تم درخستنا کوارک ادبی هبو yani hingiji kovarên Kurdan derdiktin lê hemû ê part û rêxistina bûn. Min tu pes ez kovarekê derxim ku wek kovareke edebî yani jiyana edebiyatê ji a siyaseta rojane dirêjtir e. Edebiyat ji siyasetê demokratîktir e. Ji ber ku ez hingî aboneyê hema bêje hemû kovarên edebî ê Swêdê bûm û hema bêje ez aboneyê hemû kovarên edebî ê li Tirkiyeyê derketin. Yani piştî cuntaya leşkerî ji ber ku demekê çi bû ji qedexe bû kovar derneketin kovarek derketê hatin qedexekirin lê êdî dest pê bû em bêjin kovarek bi navê Yasko derdiket sendîkaya nivîskarên Tirkan derdixist paşê Yasko edebiyat Yasko felsefe yazıları Yasko çevirî û dur bû somut û dur bû nizam anî kovarên ku derdiketin hemû ez abone bûm ji ber dihatin lê me dixwest ez kovarekê dixim di pîvana kovarên dinyayê de ve hem ji aliyê naverokê hem ji aliyê formê hem ji aliyê estêtîkê yani zimanê Kurdî ku zimanê wek nîşana cehalet û paştemayînê hatiye dîtin wî zimanê hêdî bilim bikin bikişînin qesr û qonaxê maqulan em bêjin mesela kovara bamine kovara vî awayê me derxist em bêjin kovara tu wê demê de kovar û rojnameyên ku derdiketin ya das û çakût ya silah ya nizam çil serbû lê amı bêtir çike edebiyat û pişt wê jî em bêjin reklama hewarê kovara hewarê em ê dur werser hewarê jî wek te jî kerem kir em bêjin min 10 salan kovara nûdemê derxist yek jê yani em bêjin min dema xwe ya nivîsandinê jî cida derxistina kovara nûdemê armanca min ew bû ku ez bi nûdemê zimanekî nûdem edebiyateke nûdem bi demêr bigînim livşek derkeve niha ez pir kêfxweşim ku bi hezaran navê keçên me anebûn jin nûdemin lê ez dibêjim nûdemek 35 salî tune hemû dibin 33 piştî notî yani nodê duduwaye bi nûdemê de yani hingî jî em bêjin niha partî û rêxistin Swêdî pir jî hev min ji aliyê îdeolojîk tên bahev mesela hevalên Swêdî nivîskarên Swêdî kevokan tên bahev ez hê jî nizanim bê raya xwe din kişan partiyê lê feq nakin lê tevî Kurd û Tirk gavetên dikinin qerka hev me digot em bêjin ji aliyê siyasî neyên bahev di edebiyatê de bila werin bahev loma di nûdemê de ê ji aliyê îdeolojî pir dûrî hev me digihane di nûdemê me diweşan nûdem 10 salan bêyî navbir derket 10 salan rojekê bi derengî de neket bi nûdemê me sînor jî gav kiribûn yani bêjin şaîr û nivîskarên Bakur Başûr Rohilat Rohava ê diasporayê hemû me civan dibûn hemû di nûdemê de hatin bahev her wiha kovarek erê te jî kerem kir kovarek bi navê nûdem werger jî derxist nûdem werger jî ji ber ku zimanek bi wergerê bi pêş dikeve bi wergerê dikare werqada edebiyata cîhanê bi wergerê dikare bibe şîrîkê edebiyata cîhanê nûdem wergerên ji edebiyata dinyayê bû ji ber ku yani gava ku me dest bi nûdemê kir em bêjin erê werger çêbû lê haya me jê tune bû dûr e yani gava ku min nûdem berî ku ez nûdemê derxim ez digeriyam me digot ka ev zimanê qedîm ev milletê qedîm çima edebiyata tuneyê çima tuneyê ji ber ku sala 1928 de em bêjin piştî avakirina Komara Tirkiye yani di sala 1928 de gava ku Tirkiye ji alfabeya erebî derbasî alfabeya latînî dibe edebiyata xwe geş dikin pêş de dibin nifşê nû digihê û ji edebiyata dinyayê gelek wergera dikin lê ji aliyê din ve edebiyata Kurdî zimanê Kurdî ji bin tê qedexe kirin li vir li Swêdê me digot çawa dibe ku ev milletê qedîm bêyî edebiyat e me got ya gava ku min dinivîsam kitêbek nedîtibû tenê av jêgertim bi dizî midîtibû îjar li Uppsalayê bajarekê nêzîkî
ستوكهولم باجارك يونيفرسيتي كتابخانه قالك كيفن الاول هي سال 1908 تشوي كتابخانه مبرسي مگو قالو كيفن كردي لباوه هنا خانما كتابخانه دا پیشام اسبرم برفه كتابان كتابه كشان پیشی مکه و کتاب ملی نری کتاب کردیه بله جارا پیشی از کتاب پخشان یعنی دوز yazdı کردی دیدیم کتاب سال 1905 نهان در کتابو بله نویسکاره کی یعنی سوئدیه کی بنابه ستیگ ویکاندر او دابون هر برهر کربو و از کتاب ناو رو پلین و کتابه جارا پیشی از بوی کتابه به کوبار هواری حسیان بله و مخواند مگو از این روژه که بدم دو شوب باوی ستیگ ویکاندر بله و از این هرم او کسین که ستیگ ویکاندر او دیتنن ایک وفات کردن هیچونن ایک من از این ببینم بله و از این وکواره جنوبه بگینم کردان سال 1987 من سوئد لیخت اچم سوریه اچم شامه اچم حلبه اچم قامشلو بانیاسه نزدیکی دو ماهان از لورمان از عثمان صبری بوم میوان روشن بدرخانی بوم میوان من همو هجمارن کووار آنین دان هف و اوجی دما من کووار نودمه دردخست بسال 1908 من دو جلدان همو هجمارن هواره او بشن که با الفبای عربی و مترانسکریبه گرفون همو هجمارن هواره دو جلداده سال 1908 ده 15 گلانه ده مدرسه و گاوا که 15 گلانه ده کووار درخست مگوت همه وی روژه وک روژا زمان کردی اعلام بکن جبه که کووار هواره ده سال 1932 ده 15 گلانه ده شامه در کتبون مجی ده سال 1908 ده سویده 15 گلانه درخست پشتی چند ساله که ایدی او روژی وقت روژا زمانی کردی پاک پیروز کردن و آنها هیدی ام بیجن او روژ بسر فکر و ایدئولوژیا جی کتیه همو پارتی و ریخستن و چپ و راست و روژه پیروز کن آرمانجا مجی او بجورد آرمانجا میر جلادت علی بدرخان جی او یعنی نکو ام بیجن فلان پارتی فلان اشیر فلان سروک فلان ریخستن نا همو کت هم دمکم رو ملتك زمانی که مد پیون لیمکارن جهه بفکرن فکراندنا جهه هرتم نشانه دموکراسی ایجی گوا ام همو که بفکرن ایدی لآزادی فکری تنگ دبه دموکراسی بسینور دبه ایجار متوهم کرد پشتی پشتی 10 سالان ایدی فکره که بقولو از نودمي ببم ولد 10 سالان للسويدي بينابر تركتبو فكره خويا بيالي باراستبو از ببم ولد از بير نتشم از تسليمي هن كسان ياجي جروبك ياجي وشانخانه كي وشانخانه جي هنگي تنبون جوكا هنگي دوي دمده يعني دما نودم دركت نوبهار جي كوبرا نوبهاري وشانخانه نوبهاري جي دركتبو و روزنامه ولات دركتبو اوجي كرديبو اللي دابا ما نيجي كي سال 2000 كبير جار اس نودم ببم نبم از ببم از تسليمي كيف مش بقول فدكارم دم كاس دناوي فكر شوم وهات مقوي دمي قد خيك هبوكو ورن ولد نا دوي دمي دي هدي مرو قريبو لتركي امبيجن ل يعني بامكانك از بيجم ازورم هدم دول من زحمه بو اللي از تسليمي هنا بكم او بآليتي اخوي بباريس يعني باريس امبيجن يعني قبل كنت 10 سال بآليتي كريب دو روجات دوي تسليمي جيكي بك او بآليتي ديش اذا ما قبل نودم وقب من سنه قب من
مقابل يعني قبل منو دمجي سكنن اسبر لبركتم يعني چاوا از دیویژن وک زاروکه که متشکری من نابلی کری مبأبين وحسكرن مزن كري مكري 10 سالي والبدس بله. يقعد كوجم يعني خمجنيك عجيب ددلي مدتشيبو مدخست يعني مجن الكوفار نتني 10 سالا 20 سالي 6 سالي دركه هاتم لمقابل سكني لبدي ساشي كبوكاز ايروجي جاناز كبم اره نهاز كتابخانه خويا ابن عدم در دوران الكتاب اره ماموستا ببینیم که ام بجن بسدان شاعر نویس کلمات هاتن باهف جویانن بله. چاوکم بگم نود هوار دو جلد مدرخست لنودم و 10 جلدا تنش بو arşive me amade kiriye. Pişti nudeme ede ماموستا derbasi cihana romanı bu. اره نودم سر نودم از غازم او سدما راوستاندنا و بکم يعني نودم وك اكلك عراست يعني دوجه كردي دي جي تمام ليسانس دخان نودم اكلك حتى وكي دناف مدام دبن حوارات ديام يعني او قاسي جرينج يعني سدمه كو سكني كو او زاروك مخابن كشتن بنظراوه سدم چو بو ابوري بو ما مستعان يعني هكذا تايبت به ما مراح كر يعني Yani çava me dokast edi hedi imkanı ki çapemeni luvalet li بله Türkiye despe yani despe bu gavak wahabu edi للدربة ولد دركتنا وهنا كي بمعنى دبو مثلا ها كتابة مجي حمو ادي الولد كفن بله كتابة مجي كلهم بيجنجا آبستايرة كفن بله هنجي شنو اللي قبلكم من نيزكي اللي وقت يا إمكانك از بقى بقرم تنبو قبلك از تسليمي بله دزقه ماموستا نبكم ودورة شوار سري ندمي من أو نزاني بو وقمو يعني 10 بله ماموستا سالان وبأرمانجا سر بقى بأرمانجا تاني كوبارك أدبي زمانی کردی همو کردن چه فکر و ایدئولوژی فرق نکه همو کردن جبک ادبیات وهایی وقت مگو تمندریجه بله هنه ماموستا کیش بروی بو گابک من استیگی هشتم که از نکاربم بنو دمیر بگرم بله و از ماموستا نکاربم نو دمی تسلیمی هند دزگهم بکم مگو یا باشو که دماغی حری باشته خاطر بخواست بله حتی اجمرا بله داوی مخاطر خواسته باشو بیاوی بله ماموستا يعني بس سبب أول نكو حوجداري بكبار جهنم هو حوجداري بله هر بيهبو هر به هبو لي قد نبي أم بيجن مروي دي فرق ذكر قبل إنه دم ذكر هذه الدرو دوري وقت تنجي وها كوبار ورودنامين كده ذكر إن هنا كي بيتر بالتولرانس بقول قاربو فكرين جهة إنسان جهة بانية باهر لأنه دم وقت مقول يعني أم بيجن قال لك شاعر نبيسكاري كده عيني هجماري ذكر جالية إيديولوژی أو قصدي دوري هفون جيانا راسيل بهف نت بيفين بله لدمير بهاتن باهات إيرو بكي فكري وان هاتن بهات وقت مقول يعني أدبيات أم نزانن دي دما دوستويفسكي دي چه بارتي هفون دما بله تولستوي چه بارتي هفون چه حزب هفون ليه أدبيات دنيا بارتي هر يعني أم بيجن كاري أدبيات وانان دفن أو بكور دستلادارية كاري سياست وانان أو جبو ورن دستلادارية کاری نویسکاران ادبیاتوانان دوی او بکل دربی دستلاداریه بسکنه که جبو پیشنیاز و رخنه نفع دستلاداریه تیخ سریه راستر بگو ماموستا ساعت ها خوش بله ماموستا پشتی راوستنده ندمه ادیتنی از yani مگوت مبهلبسی دست بیکر از در باسی چیروکی بوم دور از جهان رومانی ده آسمان حسیمون از yani pişti nüdeme diye tane konsantre romana bun roman yapardım nivîsînim ez zinekî ez bi der û dora xwe re demokratîk bim nerm bim bi tolerans bim jî ez li hemberî xwe hinekî sertim ez çima ji ber ku gava ku disiplîna şexsî tune be edebiyat hinekî bûye girêdayî ne tenê îlham e yani ne tenê îlham be dajo ser nivîsandinê divê disîplînek hebe
او جي تشي از هرتم دبيجم از بري مليس بيش ياردم ايش قبل لغه هاي انا اسمها زور ادم كبك زور ادم باوكي ديسبلين استخبتم از كارم الهدري بخبتم الهدري بالليسن ثاني جهكو ازليبم كسي الناس اللي تنبه نهال السويدي ناس كسي الناس يعني امبيجن هنك من ناس بكن يجي از هنا ناس بكم از ببینم الكافيتيريا كي البار كي الريستوران كي اللوبيا اوتيل كي از نكار بنفسي هنجي لوما الولد هناك زحمته كافوك ازوال مزبيج مزبيج لفر يجي ولاتي دين كافوك ازدقر از صباح زو وقت مقرر الاوتيل بم از اي اوتيل من هناك مالا نامينم يجيبوك از صباح زو رادم مش باز بخبتم از هما بيجم ميواني بيشيمم كدار كرم تاشتي الاوتيلا ولور بيكو از وها ماسيكي داقر بكم جيكي خولا از ودنين شش ونيفي سبي حتى دهني فيانزا از دخبتم او هاي دسبينك بقول يعني جي فسرتم اللي قبلك از بينم ازوي خباتي دكم ايدي اسبدل الشاحي استكم وجاي اشتي يعني جانا جي بي سي هذا الكلام مشاكي لفادر ليفل مثلا عندنا فزايد طبيعه دنا قبل كنت بكفم از دمشم از بقرناسن لهنجين روماني فر بدنج دبيفن جبوك ازوان زيدي تربكم قبل حرس دبن تشاوا دبن قبل كيف خشن تشاوا دبيفن از بو انا دبيفن وباش دبي دمامد مرو قارب بحبر ببيفش بقول قلت هبي كسنيس بريت دي وقت دبيف تقول يك دينا يعني بيجم شاغي دي اس رومانا دي نيسينم وقت يجي كرم كرزي كي بكوجم لهي ماريا ملكك بو بريوي بايزا درنگ بو درزا دليمن يعني كلك روماني من بيا وايدر كتن وبش دمك هدي او رومان دي ورد قرن يعني بري استني كونسنتري بديهم يعني جيبوا من حتى پیش نیازی نوارگر اجتهاد مزیده گهنه دائمی قبلا کردی هست. ایدی وردگرن زمان جهانی کلیک زمان جهه يعني جو كردي وتركي وسويدي وفارسي بقري حتى ايطالي وبرتغيزي وانجليزي ودمجنيزي رومانا الانجليزي والامريكي ده كده هيدي ادبيات ما سينورا قابل يعني قابل كان بيجن رومان مورجرن نتني منن او دليل لبر ادبيات كردي بدك ويا واي انا بيجن او زماني كوش سي غوتني بيدهات حتى حوالي تركي يعني لما كنت روماني مورجريان تركي بري بيس 15 سالان چاپ منیا تركي پر باش جهدانه مدوزن بري مورجريان جهدانه جات لي نفيسكارين ترك حوالي من قال لك نفيسكارين تركي انا يا دقوم بكي براستيجي زماني كردي يعني او قصي خستو سري مجي يعني sadece 30 sözcükten kelimeden yani diyor bapı roman tenifi sandım yani evci bu gafak edebiyata ma vardigara em dibin şerik zaman edebiyata dünyaya yavay icari vakti kerim ki digel nefisandına romanan işbek zamanek bu vargari peşt kevnaha gafak azrudinin dinlevisinem از بقاسي سانبونو كاباسيتي اخوا فورمولاسيون اخوا تشيدكم بله از ورد گرینم از بجمع لیسکاری کی هوست ورد گرین زمانی کردی بکم مالی زمانی کردی از به وی فورمولاسیون وی اوای نویسندنا وی انجوی بکراسی کی کردی کل بجنه ور بکم مالی زمانی کردی وی اوای یعنی بری رومانک مدخان مجی حذکر مدگوت شما کردی تونی من دست پیدکت ورد گرام پیاسک من دیدیت مجه حذکر مدگو ابچما بکردی تونایی مگورد گرام ام بیجن پیاسا لبندا گودو بلکی 40 سال بری ساموئل بکت گاواکم من تئاترویا قرالیت دیت مگوت امجی لبندا گودون ما گودو لبندا گودو کردی تونایی مدست بیکر لبندا گودو مورگران لمن لبندا گودو ام بیجن ساموئل بکت
او فرنسي نویساندی فرنسي ne zamanı sıkmakiye li mixabin min Fransî wernegeran min ji Swêdî Tirkî wergeran hingî paşê êdî yani em bêjin me behsa Dostoyevskî kir min Dostoyevskî jî dîsa wiha şevên spî dîsa min Baxçeyê Vîşneyan a Anton Çexov wek piyes dîtibû ew ji 35 sal berê bana hîn wê demê wergerandir fekum min dixwest her awayî em xwe bigînin ziman û edebiyata dünyayê edebiyatê wergerê em bibin şerîkê wan yani heta niha li dor 25 berheman min piranî jî êvê dawî piranî ji Swêdî min wergerandin Kurdî ji ber ku wek spasnameyekê ji bo Swêdiya yani bi xêra Swêdê bi xêra azadiya Swêdê bi xêra demokrasiya li Swêdê ku min karî bo hemû dema xwe bi ziman û edebiyata Kurdî re bibihiranda dest pê kir yani çi kitêbên zarok û portan çi klasîkên wan nêzdîkî 25 berhem pêvajoya van 40-45 sala de me kirin malê zimanê Kurdî û her wiha 20 kitêb jî min bi xwe nivîsandinin û 40 hejmarên nû demê lê divê ku ev hemû negihîştin nivşemeyî li welêt em bêjin keçixotin me ku negihîştin yani wiha ez dibêjim ez hertûn dibêjim ez ê dubare bikim ez dibêjim edebiyat wek vîrusekê ye belê mamoste gava ku bi mirov gir heta dawiya jiyana mirov dewam dike gava ku dev ji mirov ber di mirov têk diçe heta nihayî ez wê vîrusê pak nebûm İnşallah hûn pak nebin em bêjin gelo em bêjin û pak bibin em nizanim spasiya we dikim mamoste giyan gelek spas we edebiyata Kurdî di nav edebiyata cîhanê de deng veda mamoste mamoste em hêdiyetî dest bi merheleya pirsa bibin gelek kes çetê nivîsîne nerên azîz ê pirsên ku bixwazin bipirsin dikarin ser çetê binivîsînin çend pirsên heye ez ê wana ji we bipirsim mamoste hûn jî guncav bin mamoste bi dîtina we dibêjin di edebiyata Kurdî de şikestineke mezin di kîjan serdema de çêbûyî mamoste yani li gorî nezera we ya di edebiyata Kurdî de şikestandina mezin gava ku Komara Tirkiye ava dibe yani hemû edebiyata Kurdî a klasîk wek ya Tirkî bi alfabeya Erebî de hat nivîsandin yani gava kam dibêjin me gotiya bêjin em behsa Melayê Cîdî bikin Ehmedê Xanî bikin Feqiye Têra bikin em bêjin vana hemû bi alfabeya Erebî bû lê gava ku Komar ava dibe û di 28 de gava ku Tirkiye ji alfabeya Erebî derbasî ya Latînî dibe û hemû edebiyata Kurdî tê qedexe kirin yani ji salên bîstê heta heşteyî şikestina herî mezin ew e lê haya nifşê me em bêjin ha edebiyata Kurdî li Sovyetê geş bûbû romana Kurdî ya pêşî li wir hat nivîsandin lê sînorê qewîn yê Sovyetê destûr nede yek jê bi alfabeya Kirîlî de hat nivîsandin destûrek wiha tune bû ku em bigêjin hev mixabin di wê demê de belê mamoste spas dikim mamoste mamoste wekî Firat Cewerî helbet we behsa hin nivîskarên biyanî ku bandora wan li ser we ya çêbûyê wekî nivîskarên Kurd tu nivîskar heyî ku bandora wî li ser we çêbûyê bandora wê ya jî li ser we çêbûyê mixabin ji ber ku min berî hemûya dest pê kiriye bandora wan yani em kitêba min em bêjin çawa bi gotiya Cegerxwîn kitêba pêşî ku min xwend kitêba Cegerxwîn bû û sêdeya Cegerxwîn jî li vir berî min hatibû li Swêdê bicivîbû ji heştê heta 1984 heta wefata wî têkiliyek mey pir germ hebû bi Cegerxwîn re lê di gel wê jî ji ber ku min helbestê serbest dinivîsan heta sohbeta min jî heyî min nivîsandibû yani ji nivîskarê Kurd ê ku tesîr li min kirinin mixabin tune ji ber ku nivîskarê Kurd em bêjin
مبحثا سوفيتا بريكر بالفابet كريلي ده هات نویساندن از بقى بسال 1908 ويكيت مقفيري الفابet كريلي جيكر ومن كتابة قاچاغ مرات هلبسو من يبقى هزياوي كترانسكريبي اللاتيني كر يعني هبالي من نزدیک محمد دوزون پشتیم 4 سال دست بکر بله محمد دوزون که يعني اوجي هبالي مني پر نزدیک بو هشتید ما هفدن عسكر هنگی مبارك بالنافع رزقارية كردستان ده دخست بيتر سياسي بو اللي محمد دوزون دي هشتید 4 ده هشتید 4 هشتید 5 ادي درباسي ادبيات بو حتى الرومان محمد دوزون بري كببن وكتب بي وشانن قالك جي ما نودميده هدي دوشاندن يعني ام بيجن ارجن اري حوالي مني پرنيزيك بو گاوك من نودم درفست ناوي ارجن اري بيتر بنودمي مثلا بري ناوي كي نبو اي بري ما بيجن روجن بارناس شاعر كي مي جيل و شارزابو خبرات تيريج ده بيتر او جي بنودمي ده يعني روجن بارناس منها لبري محمد امين بوزستان بري منن اللي على ادبيات ده مقابل التسهيل المكتب كلها تندعي مامۆستا سپاس پرسێکی و ساعتیە ژ هەڤالەکیرە دەبێ یاو مامۆستا چما پسیکۆلۆژی di romanê wî de cihekî girîng digire gelo sebeba wê çi yanî psikoloji belê belê derûnî yanî belê yani çima ez bêjim ez bixwe bi ticarî işkence nedîtiye ez nehatime girtin belê û bavê min jî zilamekî ew qasî milahîn bû şeqamek ne li min ne li xwişk û birayê min dayê û ne jî destê xwe li diya min bilind kiriye yani me qet lêdan û îşkence nedîtiye ez karim vê jî bêjim حتى نها ام بخوجي من حتى نها شقامك نل زاروكي نجيد جنك داي اوجي هي بسيكولوجي جبك قال لك كسك از بوار دو دستينم يا جي من بوان داودستان كان سلاج من مستر هفالين من تشكر تشتر تش امريكا لاتيني ابن سويدي اك زلم ديتنن اك işkence ditinin ek روشن تاريخ بهيفيات جروسك كروناهي جيانن از مفرلوان جهداري كليه حتى اجانا هنا جهداري دكم تدي بحنك بحث اشكنجين كلوان هاتي كرن اشكنجين كل قدار ديترن ودكنن وبش دقيقن دقرين از نافانادم انسانين نافدارن جي لي psikolojiya wan insanan etzanim travmaya kir من پرلوان گوداری کردی و وقتی اچاواج بوک از بالی بکشینم سر هند مروبین و هندمان پداکارین پر مزن کردن لی جانت تنجبیر کردن وقت مگود من نمونه مایاکوفسکی دا مایاکوفسکی شاعر شورشه و گاوک شورش دیده شلاف دورا شورفه بجفن و تنی دیلن او چه دیده انتحار بکنه کشه از بیتر yani psikoloji insana şekli ku çareseriye jernabinem ez vak pirseke peşkeş dikim و او ادی لسر کندوان آدمینه حتی جمعیتی گلک رومان میشی داوی لی نای جبه کجیان بردوامه حتی تبیرام گاوک پاییزا درنگ گرناسی من فردا لولت ونداده گلک کندوان گاوک نه درکت بو کندوان دخاندن لمد گریان ما مسلمات فردا حیات جه چه بو فردا فیکتیفه لی که بجیان هوان fiksiyonu yani bir çekirge belki az ferda disa vegerim yani böyle مامۆستا پرسێکی و ساعتی دەبێ دیاسپۆرێ دێ ئەنە مامۆستەل دیاسپۆرەیە دژی تێسیرێک چەوە لوە کریە گەلۆ لوەلێت بانە لە گۆریوە hûnê dê bikarbana bigihîştana vê asta heyî jêla wê jeyê ve yanî yani hekke min bikariba li welet binivîsan da imkanê ku min bikariba bêjin
rêjê Kurdî bikişande ser kaxizê ez dernediketim. Yani em bêjin armanca derketina min tenê ji bo nivîsandinê bû. بله û ne bi armanca ku ez ê 45 salan bimînim. Me digot ez ê kitêbekê du kitêba binivîsînim, piştî salek du salê din ez ê vegerim. evet Lê bu 45 sal mixabin ez dibêjim ku ez derneketibima ne 45 kitêb, ne çilkovar, ne hawar, ne edebiyata Kurdî. Belkî min du rêjî nikarîba binivîsanda. Lê heke em bêjin wiha sîstemek demokratîk hebûya me bikarîba tê de bi azadî ez tev bigeriya ma wek nivîskarên xelkê em bêjin îmkanê ku me bikarîba bi zimanê xwe binivîsanda û bêguman gava ku zimanê me statûyeke fermî ji zimanê me re hebûya. Ziman di dibistana de bihata xwandin, ziman di dezgeha de bihata bikaranîn, ziman ew ziman navê kuçe û kolanan bûyî zimanî jî hebûya. Gava ku belediyekê karkerek bigirta kar bigota şerdemeyê pêşî digel Tirkî, zanebûna بله Kurdî jî di derû dorek wiha de ez li welê bimama ez dibêjim belkî min karî pir baştir bikirim. بله مامۆستا سپاس دکن Spas. پرسێ me hindikmanî yek du doman mamoste Kerem bike. بله مامۆستا مامۆستا پرسێک و ساتî di rêvîtiya we de kîjan serdem ji bo we ya herî dijwar bû di rêvîtiya nivîsandina Kurdî de yani Yani destpêka heştê ciwar bû. Bele. Çünkü destpêka heştê min got ya gava ku ez hatim Swêdê sala 1980 de ez hê xortig û min riya Kurd dikir jî min dikir rîv simêlêm dernet diket. Yani em bêjin kompîter tunebû, laptop tunebûn, ev tiştê ku niha min dipeyvin ew tunebû zehmet bû. Lê di 1980 û di dwa de min daktûleyek peyda kir ku erê li vê daktûlek taybetî îcar ji bo ku min Bele. bikarîba alfaba Kurdî pê binivîsanda. Serîkekî wê hebû min ji Almanya dabû çêkirin her ku telê dixist ew serîk dizîvirî û alfaba Kurdî lê diket. Yani destpêka heştê zehmet bû bêguman ji ber ku demek gelekî zehmet bû. Her ku çû jaliyê teknolojiyê de yani em bêjin şoreşa teknolojiyê kêsantir kir. Lê her şoreş a teknolojiyê bi xwe jî di gel aliyên wê baş aliyên neyînî jî bêguman wê hevin. Niha mesela ev kitêbên derû dora min ev kitêbên cana em bêjin nûdem û kitêbên mesela va dawî ev çîrokê minî ê destpêkê min çîroka got em bêjin çîroka pêşî sala 1980 de derketiye avesta derxistî. Yani wê çaxê zehmet bû lê niha her ku diçe êdî xwendina kitêban kêm bir. Li Swêdê jî gelek kitêbfiroş êdî tên girtin. Dopêr di radyoya Swêdê de rojnamevanekî radyoyê îja diçe kabê di trênê de li vir berê tu diket trênê her kes kitêbek destê wan de bû. Bele mamostê. Îja tedî metro. Îja rojnamevan digot min ji vê vagonê baz da wê vagonê çûn wê vagonê çûn wê hemû rêwîtiyê de bi saetan ama çar hebê ku kitêb destê wan de bû dîtibû. Çar kes. Ew jî lêde bû. Yani niha pêşeroja edebiyatê wê çav em nizanin. Yani bêjin me zora tiştê zehmet birî Bele. pirhêsan bûye lêje edebiyat pêşeroja wê çav mixabin zehmet ir. Mamoste dibêj pirsek wisa dibêj bo nifşe îro pêşniyazeke mamoste heye ji bo nifşe îro ciwanên îro xortên îro Yani par me rêwîtiyek kiribû bi ez û grûpek nivîskarên Swîdî em hatibûn. Em hatin Bele. Stenbolê, Wanê, Diyarbekir û Mêrdînê. Me didî tu piranî keç û xortên ciwanin ku balawan ser edebiyatê heye û keç û xortê ciwan ê xwende
بزمانه دزانن مدنی یا باجاروانی او هیویک مزن دیدن من تنه لهمبری هف ندجو نسق بن لهمبری هف دلسوز بن و جبوك مرو بكاره باش بنویسین دو مرو بخوینه ما گفت ریخواندن کم بویه لإلهام حری باش جگر و دیتنه و جبیرانی نا زیاده تر خواندنه نویسکارین جیهیه نویسکارین کلتورین جیهیه ستیلین جیهیه او مرو زیاده بخوینه و بنویسینه و دسپلین هوجهیه بگو بگومان ماموسته ماموسته پرسه که او ساعتی دبین ماموسته هری زیدش کی جان پرتوکا خو حز دکه بلکه هی آکم ننویساندیه belki baş بلکه هی آکم ننویساندیه به هیویا کوه دمین نزیک دیجی yani sala B az her sal sozek ededim بله yek jê karê ku ez ê bikim yek jê ez dibêjim îsal kê dilê min hiştibe kê ez aciz kiribim ez wan efû dikim her sal her saat gava ku mirov hevde efû dike mirov barekî sivik dikeve sala nû her sal ez her kesî efû dikim bêguman ê ku dilêm dêl pir kê min lê dîsa jî yek bijî du bijî ez wan jî efû dikim yek jî vê em hevde efû bikin hevde efû kirin mezinayî yani mirov çûk nake gava tu ê emberî xwe efû bikin بله adin ez soza ku ez ê li ser kîjan mijarê bêtir rawestim ez wê sozê ji xwe dikim eşkere nakim bawer dikim ji niha pêve ez ê dev ji wergerê berdim ji bo keçî xortê me ê nû derketin ku karin yani gelek zimana dizanin karin ji gelek zimanê cihêcî wergerînin wek me got 25 berhem wergeran dinin ez ê niha ji niha pêve tenê konsantreyî nivîsandina romanê xwe bidim niha hinek Swêdî jî gotar û tiştê wiha dinivîsîn ne edebiyat yani bi Tirkî jî min hin gotar wan nivîsandî lê herçi edebiyat ez tenê bi Kurdî dinivîsînim û êdî werdigera zimanên dinyayê jî ji min dixwazin yani pê ajansê min tune ajansak me hebû Tirkî bû ez ê nav nedim wê jî ber sebebên din sekinan ew bi xwe li me geriya bû Fırat Bey işte romanlarınızı en az 20 dilde çevireceğiz. Nizamçı. Başı Kürt yazarı tekrar. evet Yani Sala Bey Hazretleri ve mugazede bir juvargere bedin tane bir nefsandırın roman yapan bir yolu. بله Bu behediye kaçı horten meji ve de bir zaman yapıp bernedin. Yani müjül buna bir zaman yapar. Gavak زمانه کی کنه زمانه پرورده تو ادبیات آبادی کی خبچوک نکن دوی خو مز یعنی او تشتکی مزن دکن و بهویا کو yani imkanı var ki emeği gavak medde speaker kitap bedesem kineru daha zır kitapxane bedesevanının stilenci he nişkare kurda bugre juvargare edebiyata cihane bugre hatta nişkare mey kunu لوما دبي ام دريا خود بردوان بن شقاستنجي وكلام ذكر بيشامجي ام نسكن جانا جريامه سركاشه ام دوستن لدي ساجي دبي ام دوام بك سپاس ماموسته پرسه که جروجاوا هاتی از باورم دبی رومانه که لسر روجاوای گلو ماموسته دفکر بنویسینه yani لسر روج آوای بکد درکتنا من اشقامش تو درکتم سال 1908 بله روج آوا ختم معزوبانتی سرخط یار کردی هم بیشتر من خط و سرخط وقت مقود 87 از بدون چیره هواری کترون دیسا چوبم بود yani gernasen min dikar riyawan burkeve ez nahan nizanım yani kavê ez ser دبكو لي أشكال الناكم مجال واحد سني سدوت اشتك هذا بلا ماموسته دیسا بینرک اوسانی ویسی ماموسته هری داوی پرسک دنز بیجم
yani ev civanên ku nû dest bi Kurdî kirine dixwazin pirtûkên Kurdî bixwînin û kîjan pirtûka pêşniyaz dikin mamoste yani ser pirtûkên xwe roman bi çîrok bi berab kîjanê dest pê bikin Yani edebiyat ji kîjanê em bêjin cana jê xwendevanek ji nivîskarê berhemekê baş dikare têkevin naverok û kûrahiya wê berhemê kîjan berhem ket dest bila bixwîne ez nabêjim illa vê berhemê an ji wê berhemê bixwîne yani bila ferqê nexe navbera nivîskar xwe berhemek ya Kurda bi an jî wergerek bi gava ku miro dixwînî ku miro jê hez nekir miro dev jê fekir berhema kê dibe bila bibe yani loma bila bê navbir bixwînin kîjan berhem ket dest bila bixwînin û bila wek xwe bin û wek xwe binivîsin xwe binivîsînin spas mamoste mamoste herî dawî peyameke taybet heye ji bo bînerên hêja ji bo vê semînerê vê weşanê tiştekî ku hûn bêjin hebe kerem ki mamoste işte ez bêjim pir spas ji bo te û ji bo hemû guhdar û temaşevanan wek min got li hemberî hev bên firevin û duwarê ziman û edebiyata xwe dibe înya dibin erê em xwe ser kesî re nagirin lê divê em zanibin em ne kêmî kesî ne jî wî awayî û pir spas şeva we bimîne xweş gelek spas mamoste maliya va bînerên ezîz weşana Kurdîxana Akademiya yekem bi dawî bû em spasiya we dikin û spasiya mamoste dikin ji mêrdîna rengîn heya Swêdê malavayî mamoste gelek spas mamoste